غیر سید سُنٛد نِکاح نسا ہیٚکہِ نہٕ سیدہ سۭتۍ گٔژھِتھ کینٛہہ یُتُے یوت گژھتھٕے یوت ہیٚکہِ نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ یِم چھِ اَتھ حرام سمجھان أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بیٚیہِ لَٹہِ خوش آمدید تۄہہِ سارنٕے عزیٖزن بیٚیہِ أکِس پروگرامس منٛز یَتھ منٛز أسۍ بیٚیہِ کینٛہہ کَتھٕ یِم زن وٕنکیٚنس سٲنِس معاشرس منٛز عروٗجس واژمژ چھےٚ اَتھ پٮ۪ٹھ کرو بیٛاکھ اکھ نظر کہِ أکۍ عزیٖز سُنٛد سوال اوس کہِ آز چھُ زیادٕ پہمتھ وۄنۍ یعنی اوس یہِ ہندوستان و پاکستانس منٛز یہِ مسلہٕ تہٕ وۄنۍ ووت کشمیٖرس منٛز تہِ یہِ مسلہٕ کہِ دپان چھِ غیر سید سُنٛد نِکاح نسا ہیٚکہِ نہٕ سیدہ سۭتۍ گٔژھِتھ کینٛہہ یُتُے یوت گژھتھٕے یوت ہیٚکہِ نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ یِم چھِ اَتھ حرام سمجھان اَتھ مُتعلِق دٔلیٖل کیٛاہ حظ چھِ یِہٕنٛز دٔلیٖل چھےٚ یِہٕنٛز کہِ اِمام موسیٰ کاظم علیہ السلامس ٲسۍ واریاہ فرزند واریاہ کورِ آسس یِمن منٛز نہٕ کینٛژھن ہُنٛد نِکاح گوٚو کِہینۍ وجہ اوس تمہِ دۄہ ٲسۍ نہٕ سید فرزند تمہِ دۄہ ٲسۍ نہٕ سید مرد کِہینۍ تہِ نہٕ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ تِمن نِکاح آو نہٕ کرنہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ ترٛٲو اکھ روشنی آز ہم عقلی جوابو سۭتۍ ہم کِتٲبی جوابو سۭتۍ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ روشن گژھِ واضح گژھِ کیٛاہ یہِ چھا درُست یہِ چھا جٲیز وَنُن کِنہٕ نہ گۄڈنِچ کتھ کرو أسۍ کہِ یِم اَسہِ شرایتِ ازدواج چھِ یعنی شرایت امہِ خانٛدرٕکۍ شرایت چھِ کہِ اَسہِ کٕم شرط گژھن وٕچھِنۍ اَسہِ کٕم کتھٕ چھےٚ وٕچھنہِ یہِ بٕتھِ نفر آسہِ تٔمِس منٛز کٕم شرط چھِ اَسہِ وٕچھِنۍ تمہِ پتہٕ گژھو أسۍ تٔمِس سۭتۍ خانٛدر کرٕنۍ مثلاً سُہ گژھِ مُسلمان آسُن مومِن گژھِ آسُن ہم نماز گژھِ آسُن پران دیٖنس نِش گژھِ نہٕ دوٗر آسُن یِتھٕے کٔنۍ چھِ شرایتِ ازدواج یعنی تِم شرط یِم زن أمِس وٕچھِنۍ چھِ گۄڈٕ أمِس منٛز چھا یِم کتھٕ لبنہٕ یِوان کِنہٕ نہ وُنیُک تانۍ آو نہٕ اَسہِ کانٛہہ شرط یہِ لبنہٕ کینٛہہ کہِ سیدٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ گژھِ سید آسُن غیر سیدٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ گژھِ غیر سید آسُن وُنیُک تامتھ یِم تہِ مُجتہِد آے تقریٖبن کٲنٛسہِ أکۍ دیُت نہٕ یہِ فتوا کینٛہہ کہِ سیدٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ گژھِ سید آسُن تہٕ غیر سیدٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ گژھِ غیر سید آسُن نہ فتوا چھُنہٕ وُنیُک تام اَسہِ نِش چھِ مراجے کرام حضرت امام خامنئی اَسہِ نِش چھِ حضرت سیستانی حضرت مقارم شیرازی صافی گُل پیغانی یِمو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ امام خامنئی امام سیستانی یِمو تہِ دیُت اَصٕل پٲٹھۍ اِجازت کہِ غیر سیدٕ سُنٛد خانٛدر ہیٚکہِ اَصٕل پٲٹھۍ سیدہ سۭتۍ گٔژھِتھ حضرت مقارم شیرازی سُنٛد فتوا تہِ چھُ کہِ آرام سان ہیٚکہِ گٔژھِتھ مُشکِل چھُنہٕ کِہینۍ تہٕ صافی گُل پیغانی یِہُنٛد حُکُم تہِ چھُ اہن سا آ ہیٚکہِ گٔژھِتھ مُشکِل چھِنہٕ اَتھ منٛز چھُ حضرت مقارم شیرازی یِم زن ونان چھِ اگر اَمہِ سۭتۍ معاشرس منٛز یعنی فساد وۄتھنُک مُشکِلات آسان فساد وۄتھنُک خدشہٕ آسان تمہِ وِزِ گژھِ نہٕ یہِ خانٛدر یُن کرنہٕ کِہینۍ نتہٕ چھُنہٕ مُشکِل کِہینۍ اگر سیدٕ سُنٛد خانٛدر غیر سیدس سۭتۍ گژھِ تتھ چھُنہٕ اِشکال کِہینۍ تہِ نہٕ وۄنۍ چھِ ییٚتس اَسہِ امام موسیٰ کاظم علیہ السلامس یِم فرزند ٲسۍ یِم کورِ آسان تِمن کیازِ آو نہٕ نِکاح کرنہٕ شاید تِمن دۄہن اوس نہ أتھۍ مُتعلِق چھِ ونان حضرت صافی گُل پیغانی کہِ سُہ اوس نہٕ یہِ مسلہٕ یعنی تمہِ دۄہ اوس نہٕ یہِ مسلہٕ کینٛہہ کہِ سید جوان چھُنہٕ کِہینۍ امہِ موٗجوٗب گژھِ نہٕ یِمن خانٛدر کِہینۍ نہ یہِ اوس نہٕ مسلہٕ کِہینۍ تہِ نہٕ بٔلکہِ تتھ اوس بدل اکھ مسلہٕ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ نہٕ تِمن خانٛدر آو کرنہٕ کِہینۍ تہِ گوٚو ییٚلہِ نہٕ مراجے کرامو وٕنکیٚنس یِہنٛدِس اتھس منٛز أسۍ پکان چھِ وٕنکیٚنس یِم زن سانہِ خٲطرٕ سٲنۍ مسٲیل اسہِ خٲطرٕ حل کران چھِ یِم زن امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریٖف سٕنٛدِ طرفہٕ سانہِ خٲطرٕ نٲیِب چھِ ییٚلہِ نہٕ تِمو منٛز کٲنٛسہِ یہِ مسلہٕ دیُت کِہینۍ اَسہِ ییٚلہِ نہٕ تِمو منٛز کٲنٛسہِ حرار کرام دیُت کِہینۍ أسۍ کیازِ دِمو حرام قرار اتھ مُتعلِق چھُ یہِ تہِ کہِ یہِ مسلہٕ چھُ خٲلی ہِند تہٕ پاکستانس منٛز بیٚیہِ چھُنہٕ امہِ ورٲے کُنہِ تہِ جایہِ باقٕے تُہۍ وٕچھِو ایرانس منٛز تہِ ایرانس منٛز چھِ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن مُجتہِدن تہِ غیر سیدن سۭتۍ نِکاح کٔرِتھ اَیماہو منٛز تہِ واریاہن اَیماہن چھُ یعنی خانٛدر یعنی غیر سیدو منٛز یہِ چھُ أسۍ زورٕ کران تفرُق پوٚد بہتر چھُ اگر سیدس سۭتی نِکاح یی پرنہٕ بہتر چھُ البتہ وۄنۍ اگر سیدس غیر سیدس سۭتۍ نِکاح یی کرنہٕ امہِ سۭتۍ مِلہِ أمِس ارزش زیادٕ امہِ سۭتۍ مِلہِ أمِس محترم روزِ کیازِ یہِ چھِ زانٕنۍ چاہے مرد آسہِ یا زنان آسہِ یِم چھِ زانٕنۍ یِم چھِ اولادِ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم یِمن چھِ ترجیح دِنۍ یِمن چھِ احترام کرُن زیادٕ اتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ البتہ یہِ پانے وۄنۍ بناوٕنۍ تفرُقات پانے وۄنۍ کرٕنۍ یِم بدعت پٲدٕ زمانس منٛز نسا حرام چھُ نہ حرام کتہِ آو پٲدٕ ییٚلہِ نہٕ وُنیُک تام سانیو کٲنٛسہِ مراجے کرامو اتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ حُکُم دیُت کانٛہہ فتوا دیُت کہِ حرام چھُ أسۍ کِتھ کٔنۍ دِمو پانے فتوا أسۍ چھِ حرام گوٚو حرام چھُنہٕ کینٛہہ البتہ بہتر چھُ اگر سیدس سۭتی نِکاح گژھِ بہتر چھُ البتہ حرام چھُنہٕ
यह मसल तिथे कन कैसन जवानन कैसन सैयद जवानन उस आसान पन्ने जाय शक कि अस नसा हेको मुस्तहब सदक़ कत कहें तथ मुतलिक आग सुबह पत्मे लटन जवाब दितमुत कि मुश्किल कहें यह वाजिब सदक़ हेको कत कहें इथे कन यह मुश्किल सान जहनन मज रोजान कि यम नसा हेकन जरा गैर सैदन सत निकाह करित मुश्किल कहें आराम सान हेकन निकाह करित अलबत्ता बेहतर अगर सैदस सैदस सतन गि वन अगर सैदस गैर सैदस सतन गि सह इश्काल कहें हराम पाने फतवा दिवान हराम हराम तुन मुश्किल कहें आराम सान हे गैर सईद सैदस सत निकाह करित। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़ फी अमानिल्लाह इल्तिमास दुआ। لعنت بر اول لعنت بر ثانی لعنت بر غلفون ملعون جانی بر ابو سفیان بر آل مروان بر زجر خولی شمر و ساربان بر ابن